game. Te menta PE bang arang dan hapo position hapo Indian market te kitrit kiba pisha mentas ngi ngala trade bunsin hi ngas scrapping namar bang i ka market ka klam kam dabyang ka move sya jorong lani sya po tak daw bon na shoes scrapping but ki bon ro ki position ki bang ngashim kidi ki hero jiro ngashim tok long book profit no kidi ngayus tang kemiat ke capital namar ba namar ba kumba PE ke market menta kam da ibiang rebentri teng teng ka gab down teng teng ka gabab te teng teng kam tre kam ke sadam te de na kata kadaw menta singing use capital ke beren te ngashim tri ru ngashus clapping kam biang re ke market menta hadu dadap election ngatarai kan da biang yangi bagin trade te menta ngi haban sulong salak kat bengiyo ngi hap long bangin abon ngimlong bangin ap adu banda kumbaju trade hakini ki benai beladap lani hakini ki senam beladap ke market kam yahap ramenta namar sakwe bakat barang dan ketu ketama Ukraine ke kat barang dan kini ketama jong ke Iran bak ke Israel takraw kapan ke market ka panik all over the world ti ngatarai mtas ngi labiang tangkat ne dam trade sur labiang layo kan ni nga kam expect hira ban yo kan ni mtas ngi on shoes clapping kai tempat tep dang yo kan ni te ta kene pat kede jong forex ketuka balance bangai menen satang $10 entai ngelaki on rupun real tito ngalasel nang te tengan ap syua da kayar ngene book profit da kam hiar te le kumno kam hiar ni bel position